Assalamu alaikum rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Mire mangle sajdi me pejnalen taj pejnalen. Akava put isto mangavate spoderinavtu mencarik hikaja, kova su slučinja pek slučka, ako volam je bud pomoćno. Ko je gav živinala sine je bud baro imanlija manuš. Kova su diverate allaheski badeti kerala sine. Hem nikogaš na kerđa bilače amejla odnosno tejla. Овшунгја дека золесте кој е гав и сие група мануша, кола со молинена пе каштеске, хем ола керена одоле каште девел, хем перена леске ки сежда е каштеске, хем молинена ле, хем и бадети керена одоле каштеске. Акава овернико, ке да шунгја дека кодова филан гав, je grupa manuša kerena je asavko širk, ovljela tover pe pikeste, hem cidela od drumo te džalte pagel od ova kaš. Hem te vakere lenge deka o kaš naštjovola devel, a ket nikena kena me sar činavale, sar pagavale, hem o više najete postojnalo. A Allah i talo nešto so sekogaš postojnda, postojnjela, hemka postojnjela. Neyse, lela kava tover, hojlamo cidela kod drumo kod ova gavte džalte pagelo kaš. Maškar kod drumo o šeitani šunja o leskiri ideja, o leskoro nijeti, kerela pe kojeg manišukano oblik, eva kerela leske kajđeja tu, ave vakirga kate koje gav, сие група мануша кола со молинена пе е каштески. Па бе нашченто да озволинаво дова ширк те керен кашико амаро јек девел. Па ме джавате пагаво дова каш. На вакерга, ме туте на мукават от вакерга, соске ту олен вакерела румине оленгоро пачавипе. Соске ту вакерела мангја ту ништине оленгоро пачавипе. Ајде аледжи ки расправија, почингје, o manush e shejtania e lanetullat e marab. Akava o manush odobor kazoralo sine ku imani odobor kazoralo sine. Lela e shejtane sub sine pretvorimo koje insansko oblik, ko manushikano oblik. Taro krlo peravele tele tasa velale, tamante mudarele o shejtani lanetulava kilarski. Ač, mamu darma. Kad je rafti je dogovor. So dogovor. Me секоја ратела која стуко каму кавтке поек фроли, поек лири, поек златнико каму кавтке, поек лира каму кавтке тела која стуко. Само ту маджа кодола мануша терумине оленгоро паќави пес ола паќана кокаш. Кеда вакергјалеске акава о шейтани дека секоја рат каму келеске тела која стуко поек фроли или златнико те вакера. Акава му клеа шейтани. Добро, вакерга не етеđa. Лел пака вира опет хере. Раќата акава лелате су мол. Сабалики да учингил. Соте ли келтела која стуко. Чаче јек лира. Чаче јек златнико му клеалеске. Ај, вакерга. Златнико му клеаванге вакерга акава мамуш. Значи чаче со вакерга. Ајде дујто рад. Ајде пале о шејтани ланетула, пале пандек златни кому келареске, пандек лиратела која стуку. Ка пале уштило сабале, соте ваздело ја стуку, панда јек златни кој силе. Ај, вакер, ја со шукарка ја бути. Бизо ништо, лирете добира. О трито, дивеј, трито рад, сабале скоро ваздело ја стуку, нане флори, нане лира, нане златнико ништо на не. Акав хојлам вакер, вакерга, ова давана кава мануш, кена вакерга, што мова дама ов, ме лава кена вакерга, мотовер, джава код ова кав, те чинаво доле каште. Акава чајба, дворига. Пап кој кваш друмо, пале о шејтани претворнила пеко манушикано инсанско лико, те вакила, бе, мануша, бе, кај че е тоа гера дале, повереа. Аве вакерга чаа, вакерга
кога гави сиек мануша и група мануша, молинена пе каштеске, каште девел керенале. Барова керга талодова шир кашико Аллах, кашико амаро е Господар Исус Јаме. На керга, ме туте на мукавато. Ја ту ман камударе, ја ме туте камударав, ме те мукавту кога гавте чате паѓо ленгоро мерако, те паѓо ленгоро имани сола вернена кога каш, ме туте на мукава. Хајде старде пе кокоши бе, а не чикомари бе. Акаво шейтани, ланетула, даро крло, па, пуп, астар, гале, пераѓај мануше. Тапта савелане. Еј, вакерга бе, ту мандар позорало си ја. Абе, вакерга, мео кова пути, вакерга. Ту те пеларѓум ту каму даравту си бе. Вакерга. Дъгани ту, то имани сине буд зорало, то ниети сине буд хакикатно, сине ту баро ками пекаши ко Аллах. Ама ме, ховаѓум тут елиренцар, златниконцар, туто имани отена шаѓан, то ниети слабокергјан, то љубав, то ашки, то калби, гелотутар, одолески акана ту пејлан теламанде, акана мету те калавти душа каму даравту вакерга. Значи, телајек поука, тарјака ја стучка. О материјално живото, мате овел аменге шејтанско дело, теруминала маро имани, теруминала маре ниетија, теруминала маро калиби, теруминала маро љубав каши ко Аллах. Соске, ако јек мануш уло зависно таро парвалипе, ана не захвално е Аллахеске, хем назураѓовало лескоро имани, ов нашавела о шејтани перавелале. О шејтани ланетула навасинелале, серакале мануше су навасинјало дуито пути ке да диклапелеа. А кава пример, тала мингек поука, значи, мате овавѓовал амаро имани, мате овавѓовал амаро калби, мате овавѓовал амаро љубав, мате овавѓовал амаро фикрем, амаро шути, ко материјално свето, односно ко барвалипе. Ако амен овавдилем ко барвалипе, калету и нејакоро, буча буко шај о шејтаните леламен ко пиро власти, hem te tura keralamen tare Allah'e skoro o rahmeti. Pa molinava e Allah'e, o Allah inšallah tu putinalamen ko pravo drumo, te na ova ko iskušenije asavko sar sosine akava manuš so mangjate pagel od ova kaš kova so manuša kerena sine odole kašte devel. Ove saste so šungenman me pađava deka akava hikmeti Каволтумен ге полка, те аракентумен, те пазинентумен, по кова начин опарвали петумен ленале, хем сарвајланите аракенле, хем те благодаренентумен е Аллахеске, мате бистрен е Аллахескоро благодар, со Аллах делалетумен ге. Еселаму алейкум, рахметуллахи та'ала, ве берекате.